Hei tā te toi hau takirua o te kotahitanga o ngā hapu o Ngāpuhi kia mātou o te karere kei te heke I ho ia. Hei tā Peter Tipene ko puta tēnei whakatau āna I runga I te whakapai ko te nuinga o ngā hapu o Ngāpuhi ko pōti whakahea atu ki te rautaki tūhono hei whakatatuki I te tono raupatu kai tā a Ngāpuhi. Anei rā te pūrongo a te Rina Kōwhai. Aramana ki tēnei kaiārahi, mea ha marika ia. Mama noiho I kia heke mai au. He kōwhiringa anō tā te minita take tiriti o mua, hei whakaki I te whārua. He probably won't appreciate my saying this, but I've said to Penny Henare, he's one person who could go up there and help sort matters out. E noho whakaiti ana tū whare rawa, ko Henare. Me he mea e karanga ana taku iwi kia hoki atu a hau ki te kāinga. He uria hau nā rāhiri. It's not about sort of selecting new leaders for a new pathway forward. We already know that they exist and it's just about allowing those people to move. Hei tā te kaiārahi takirua o te kotahitanga, aha kua kaore anō ngā hua kia puta, kaore anō hoki te rōpū o tūhono, kia eke ki te taumata, e hiahia tiana. Me te mea nei ko te wawata o te rōpū tūhono, kia whakai ngā hapu neke atu I te whitu te kau, ki te tono, a te manatu hou. Hei tā ngā hua manakore, he tata ki te whitu te kau ngā hapu, ki te whakahe I te tono. O mea ke rātou ka hore, koa hore kau anō kia tino tirohia marika I ngā whakataunga, ko kite ke ngā hapu, ko te nuinga, e mea ana ka hore ki te kaupapa a te rōpū tūhono. They've had 10 years to get this right. Millions of dollars have been thrown at it 5 processes later. And we still haven't got off the starting blocks. And that's in a large part due to the lack of trust and confidence in the leadership. Koia rā tēnā ko te mate o te tikanga Pākehā ka tau ki runga I ngā marae Māori. E rapu ana I te reo o Ngāpuhi, nā kua rangona I te kōrero a ngā hapu, e whakakorengia nei I te tono. I ngana mātou o te karere ki te kōrero ki ngā kaiārahi o Tūhoronuku me te kaiārahi takirua o ko tahitanga, engari hei tā rātou, e kore rātou mo te tuku pōti, tai noa ki te wā ka mutu ngā pōti motuhake a pōpō. Mutu rawa iho ko wahangu te minita Andrew Little, tai noa ki te tekau mā whitu o Hakihia. Te Rina Kōwhai, te karere.